okay midweek na ne wo mu no enya sab kitwa kra ewo eye o Africa Games na omo boy no yes omo koye forensic audit na so omo koye ayetise omo koye hwehwemu okay enko asa feko omo no mu sukọ okay na yehu ne kura ne sa o Africa Games omo boy music asem no okay loske ne anopano ma ne nje but metis asem no wani aje pa okay okay you be hwe de be free aba yes e was send ne ma free mu ba because Ghana had their samba hwetre sam yes sam na ye dia ko ba say hadwen etwele e was so moye na ye hu se ne o free mu ba okay ti ensemo ho and one games to bia yeah nano odin yes nano odin games nano odin pa but say report e ban say Ashraf Hakimi Pirano one sha e be affecting ewo Afcon no wow yeah Dr. Snaka tom say omo sharp konase a group stage ne de ontimi nsi akan okay di eno ana a very serious part of my yes eno akoda na kupira okay have been pa okay now wouldn't me say Hansi Flick okay me come Manchester some new and they go Champions League okay yeni Manchester United story na o de we are asem ho we are yeah I say you could Christmas yeah opanyin bia promise me bi se woni buga adwuma mo bo no opese o chemade na mo de could Christmas oh okay any asem de na achede no so o meme ho o sina so de ya de be di ho de achede no mo ho by the woman say sa achede no the terms and conditions apply yeah mo be som mo pe anase mo mpe ba si hu ade se mo pe dia ayem paboa oh okay ba oni me nine size de there be also be a big choose in the size oh okay ye beje o se me fama mo beje ayi dana se okay e dana se nyame hira no okay nti ye dem paboa no betu Ghana mafo ahu nine paboa pa efe okay nyame hira ba e ye ofe bia na ye efe okay bia na ye de nye fa ti ene ye nche dance breb tam ne corporate everybody ye dem komo buga. Yes, sir, Chama. Good afternoon. Afternoon, Bani. Na bibia bokodi yen. Yeah, okay, senatom bibia da yi pa. Yeah, the body and say enwana games na no odin pa. Yeah. Rase kan wasem say nyasem ketwa. Nyasem ketwa because enwana ye hwe say just a company. Okay. Or Babelu suana. Let's ade no asanso atraso. Na e kire say afimu de Loski Champions League no. Eso bi agina yi. Yes. Okay. Also be agina ye. Okay. Go away. To baby no na watch video dey to in Facebook or iswa. Yeah. Or trust ni near gro cry. Did yes. Back to princess. Yes. I was pa. Beni nyina Jeloski. 2 goals. 10 against 11 yes. Makinos cry nra. Ono ade ball na Chelsea dia no asa question teams. Hey, answer pressure near too much. Bamlik team na Jeloski. Obi anyina ye. Anodion obi amon pese on face him Vincent company just we na na me cry e bo na me pay because omo yes stop so obi na akohia mu biom omo yes so mo de come 3 omo ne easy e ko share ba ko etia ne se omo se ya anye di so far o check Los Champions la ye ba yeah we mo de ne hu ye be di mad de no so komo kaka because I know me catch was be bia ne we betimi asi yeah I know me busa o sa asem we si be bia ne we betimi asi Loski and on Liverpool for no way determined. Well, let's come to Sunday Champions League here. Yeah. Sunday Champions League here because a year man a grow. But they be grandma problem say di be anya because na aru prebi enam soro. Na e come up okay. E show na man na wo na timi akofo aeroplane no. But the man be so aka form. Okay. But the distance between the pan of form ne soro na wa etini pan ko to hu kura wonte okay na eso mo mbaba say ye ko okay nti na chese ebi mo nti bi anko bi ye bi di ko mo ona ye bi di ko mo eno enya yibia ebeboa pa because edi me di ma ye nimre ya ye nimre but the pastor sisa okay edi me di adini eyemienu me di ma onti ayana okay before say ebeba no on say na me buisa masam say kwa kodi Christmas yeah na opanyi bi atrans de ho adwuma mo bo no opese oche yade ne de kodi Christmas eye mpaboa na me de me hu me de
me share 42 and it's already can na kan ho some crazy rera me nim de wo share size say wo share 42 me share 42 me de be 44 ebi kwa kasa me share 46 akwa now so oh yes we now there was an empower in customize this is customize yeah the blend no yeah the blend unless I this your trim okay and edv fa mpaboa de ma edb ade man na yeah me be say Facebook Facebook re question mpaboa na me be say omo mpaboa no me sure say mpaboa boy we dey mpaboa gringo ni bi e be was not if gringo buy edb mpaboa na we da Facebook nipa no we the nipa no ya we say ya dey to Facebook o me catch e wo de na me de no e na me twa na me de to Facebook enti wo de ni bia me patwa mpaboa ni my goodness we need the kodi Christmas mpaboa won say we free adwaye we say mpaboa buga me patwa musom mpaboa na efe but design nya we dey kabeyanka onye ni blue ma me patwa say ya na me die ni baby okay ne wo beti we dey nti me kan to panyin so nya ya forest we nko ade nko me patwa we nko na wo ho on we bi nko na to ko kwa de show baby ebu bia na wo kwa de kotoko de eza unje ne za de go Manchester na kotoko me patwa bi chemade no mo mpe buga mpona ko be consider ba me de mo Manchester na kotoko wow empabo we ni top ye shewi okay wo de ye shewi what tade ye shewi any sampabo combination we any na pene to so na je Bugatti ye David ti me kan to pay ni so nya David no lost game we so any onkom we ne say Manchester de so bia ya we say Champions League yanko bi na me ye play na tu no play na tu play na tu e England play no player tu amokwaje 3-1 na asefo no na mo on say o mo hye o mo be ko na egusoro no na buga ye de ye bo na na say de ye boy e me mama de no English Premier League ye bo asem na mo kan no Champions League asem ne Champions League o Champions League tu play e de say twem ye say egusubo e long season de we no club e ko ikan ho EPL ka because Liverpool mo na City yeah on say no o ma hye Liverpool Newcastle United Chelsea and was so timi Chelsea and Newcastle United Liverpool be come mani pa o Champions League and Arsenal Tottenham and Man City na play na two na team bi wo form na we abo be na kama o pege na so still na de na fa some Manchester ye ya o say ye ntimi anko na season ko na ye ne asa ka ko Champions League na si we mo na fa Champions League nti we ha adwene bia nti o fa mpaboa na yeso ye tu ye ko nti mpaboa de mo mpe ya diploma ye ko mo mpe mpaboa ye ko foot pass mpaboa ye ko okay nti opanyini mpaboa no so mpaboa fa nti de akoye mpaboa adena ko no da we anya hwe ade ali mbemo ni ani bia o we dey say te mbemo no we dey che mbemo dia no chema eduaba kan am joto wa e ma no America to why den boy diabo dem say America to mindu wow Vinicius Junior mo ye den ma so biem ai ni mo di on life asem ha bi on and if I give say na dey we are mistake na dey yibo wo say ya na ye tweba akwa be nyum wo se wo fu ado we be a twom na ye nya ni we o yes be na dey he say ya on that's all the memonia memonia okay yen kwa mananam lai no me sana kra bo aka wanawa ti fa evram ba yehu de ekoso we fa Champions League no yen komla all right
wo eti yankon kofo kwese na me pa chede se wo follow na wo so watimi afo ne kwe so me pa na pepe so watimi akabant LTB me pa chayente foto so re ntwese de enema esotie enso ho na ma me nhise Chelsea ye fe Moises Caicedo wono energy player of the week no enso Premier League no ana me te wansam enso tie totwa e wo twomade so me pa chofa na enso nteso na yankon me enso na yentwese tenema fo masapema enyansa nketwa sausa pentia ye fe Maki Olise wanya pentia ye fe Chelsea Harry King and Luis Diaz no eni compantry wo munyina enso timiese Chelsea 39 goals entemotiba ye fe Bayern Munich DCC and sausa pentia ye fe Jude Bellingham ye check Kylian Mbappe and pentia fe Chelsea Vinicius Junior o match 26 goals entemotiba ye fe Real Madrid no ene tima ye fe Manchester ye penya pentia ye fe 40 ye penya Erling Haaland ene pentia fe tuku eni omotion 21 goals etimo sitting ye Chelsea serious mami fan to say ene so tima ye fe Chelsea boss team no ye penya Marcus Rashford ye penya pentia fe Chelsea Torres ene pentia Fermin Lopez no almost 18 goals enyan sanketwa season ayitima ye fe Bayern Munich no wo muko so mu shempema enyen sanketwa kwa mutiwa wa so betima ye siepa ye ayi setriran omunso timi ahye 39 goal this season sisi ya ASANTE na nsomo patwoyi pa enyan sanketwa me patwa faneso nteso na yentwese tenema seko ewo dwumani so a na pepenso etimnya kama Ethiopia ye fe Vessel company we ko chetimo poboku a ye fe Chelsea Bayern Munich no enu a game before that game on say no me catch us say omo po 15 games na out of down 15 games no na omo team win that games ina na no biam sem say ene tima ye fe Paris Saint-Germain eye PSG enso petime stop nkofo e cheso manja te komporo e petime draw nenso anu a eye tima fe Bayern Munich no omo sanso de kososo etine 16 games a omo po enso mo omo time win ina eye 16 out of 16 etwe eye 100% recorder openi e tomorrow so mama infan to say openi fe Ronaldo was yam fan to say amanfo base on say e bia wantimi to wake up na chesomotenom enso petimi anchati say wo ye base bia enso asase so a wo se pass amanfo anya fe enfa monosan say aye wake up ne aye 4 years and ye po e petimi pass e bia time wa ye pesi akan e wake up dance say na the performance e form na omaya film politica e pese performance na from today se wantemi to wake up and so football career among foot and so to be quantatina say among fans 20 anya fe amfama oruopenia ye fe Cristiano Ronaldo etwe komo kakra openia fe Ronaldo wasi yem font to wasi ene social club center wo potwe ban ene social politica eye man so watime patuma enso tamomo etamon font chachron on tese record on so watime we eye Ronaldo wons enkomo kakra wons watime kwetino ana metewon sam enso timao Tumanius enyan sanketwa me party next one na enema me infan to say na no me catch say ayitima AC Milan wo mri poboku a ye fe Inter Milan say ene San Siro kusepe me yaduma amom so timia sensan enti ene San Siro kusepe mienza apapa yitima ye fe AC Milan ene Inter Milan apapa ye omutia enti omusin wo mo so petim aye renovation na omo so timia tetem kama na omo modi na pepe so trepe etwe a update yan free San Siro kusepe mienza ayi stadium ewo Milan kromo ya sesero na eya banadian ene apegitima ye fe AC Milan womni pokwa ye fe Inter Milan ho ena mete wansem enso dia tuta ewo tumoni so enyan sanketo next one me patinium fonkwe na sayen kwemisa mami fon tuta ene Crystal Palace team no omo emanta
akwata ye front Talik Georgia akwatensi Akan entimatima ye fe ye tense temno enti pomukwa ye front Crystal Palace nyame ye tumna sisi we kona wia nese anu aye sama tramfe womani akwata omunya akwata wia enimo nso petima ye kama ye pa entimatimna ye front Crystal Palace no etiwe aye nkama aye tima ye front Crystal Palace enti ona kwata fe Talik Georgia wasi Akan entimatima ye fe aye tesro ana metewu nsam enso te tuta ewe tumani so enya nsanketo next one na yenkodi enso me pato fatuo nyame ye tuma Friday ye penye enough time na ye peti san kofem komo na ya trust tenema seko we aya pantia ye fa Ashraf Hakimi anua Luis Diaz ane ekwa hama kwatawe anua tesawutem yes ne game no na anua ding anua so twetima ye fa PSG Paris Saint-Germain against ayetima tia ye fa Luis Diaz eko Greci Ashraf Hakimi masa oma kwatana no enso temiabu ete ya te half tripa ete mo mutwe Facebook no etuba bia kwatano na chese wontem na nten na awosem penimfo petano na pepe so timia kama enso temano na enimame mfan tutase Luis Diaz ere krata pa bonte wose o tase what apologize enso tema pantia ye fa chese Ashraf Hakimi any PH and 30 mina was a honey person noir aquataro due to no pay for us one take a team kono ama pantia ye for Ashraf Hakimi and so Timiakopa was we are very sorry name is part of the game was in any intention saying or Coco Pro Pantano a 2 a summer a pantia for Luis Diaz and so Tapapate was in one was Sanso the red card na was him Chesono nkasano wasanso epa supporters ya wamu support Bayern Munich fortress enwa okoche red card enso me pato munshanso form say enwa Luis Diaz ene she 2 goals tima ye fe HS Bayern Munich ema ne ba sto timi kama etunua okopra obi esanso te red card esanso po 2 goals etunua panche okwatuma yipa ema ne ba sto timi kama enso temano we ayensam kakra free enwa gema etimi totaro ana metewu sam enso temao ewe tumade son ani Bayern Munich team no na ubekaya 17 September omuche poboko efen Chelsea eye FIFA Club World Cup Champions no ema timan ye fen Bayern Munich etian kofoi kamiasan ema Chelsea etemi temu pako na enua omusan sotin eye UEFA Champions League champions enu eye tima ye fe eye Chelsea PSG abomo ekamino ema PSG team no enso temu pako etikofoi sese omunso bia womufo bia enyatwe sense oye FIFA eye Club World Cup champions womuchiwa ompesho we UEFA Champions League champions womuchiwa omto peto level eni ayo pedia ye fe sale company woni Bayern Munich team no eni ma se so moye no ana mete wansem enso tetuta ewo tumade so enyansa ketwantwe me pato we sare fo me na fanne so ntoso na ye twese tenema seko enua timan ye fe Liverpool ete pobokwa ye fe rimati boma ye kabako apante fe McAllister ene sete origo etiba ye fe ayechese Liverpool team no na tamo mounted elusi keno na apante bi enso propose na chese will marry me we a supporter etimatima ye fe Martin etinua ni gafe watese Tese baby girl kwa kenu Anfield all the way from Spain and was sent out tenato and my master call me was so what nache what dinner what to say what dinner theater ye papa nyans and katwa etinua Sir Martin Epelusun, Sir Martin Elusu and Fano Hukra, not just say, will you marry me? And so to me, Pamua, and my panchano, and Samui and fear to, not just a what's no fear, and so to me to Takama, and to my panchano, Martin, I'm to stop Potano, and be paying so to me a kama, and to know we and see a kra, and see and so on, and just unfit Monty supporters, and I'm a 2 1 and so tomorrow, and tomorrow's young coach, and what after I came on.
no chese ensam kakra coach sleepy enso to twa na yentrese tenema se ko etu wedan yensada enchesas emnaro koye papa enyansa ketomisa eti yenkoach ensam akra enu after game openia wono ye fero chese and slot coach etimo pobokwa ye feli for potem no ensam kakra after game one slot to daro yenkoach yakra. Yeah, it's been tricky weeks for us. Many away games, hardly any rest in between every single game. And again, we only had 2 days in between a game, but the same was there for Real Madrid. And then it helps if you can play in front of these fans and you play against Madrid, because that brings the best, I think, out of my players and out of our fans. Great performance against a team that only lost once, I think, this season. And so, yeah. Could have been a bit more maybe, but Robbie made that point to Virgil, who was giving all the praise to Courtois. Now that eti we ensema openia ye fer chese and slot coach etimatima ye fer lead for team no sansenwa was a great performance enso demone team no then said the team performance no eti we pecha yi pa amanema enso timi ekwo kama etimatima ye fer lead for we ensem kakra slot enso to da eti be faneson to so na ye after game ensema company ye fer chese Zabi Alonso coach etima remate and after game minim say o match na ko she corner and omni take come yen coach openia ye face Zabi Alonso coach etima Madrid after the game. Well, it was really tight game. For sure there were moments when, especially in second half, we have conceded too many fouls, corners, and that momentum they got the lead. And after we tried, but it was always gonna be an intense game. We have seen a very great dispute game in today, and luckily we couldn't get anything. Would you? Eti we enso ensema openia ye fe Zabi Alonso coach etimatima ye fe chese mounted ensem kakra walonso after game no walonso to kamete wasem enso temao ewa tumade so enyansa nketwa me part of face company for me na me fancy sanse emnane kom penino o potwe pa etimatima ye fe no chese Bayern Munich after game no walonso ensem kakra etoja ye go to penia ye fait Vincent Company. Jouer avec une intensité incroyable, c'est toujours un pressing total. Est-ce que vous pouvez nous livrer quelques secrets tactiques que vous aviez identifiés ce soir pour contrer le Paris Saint-Germain? Sur quoi vous avez insisté auprès de vos joueurs pour trouver la faille, ce que vous avez parfaitement fait en première période? C'est pas facile de dire qu'il y a des secrets contre une équipe comme celle-ci. C'est la base qui compte plus qu'autre chose. La base dans le sens où il faut gagner ses duels, il faut récupérer les deuxièmes ballons, il faut essayer d'aller vers l'avant quand on récupère les deuxièmes ballons, et en plus de ça, on peut jamais annuler le danger du PSG. Donc c'est une équipe qui est incroyablement active, avec un mix et un rythme aussi. Eti wey ayopenia ye fe Vincent Company coach etimatima ye fe Bayern Munich no na wate ensam kakra to twa after game no do party na se game de na game ni aye big before that match no na omonso temi wiata se na omonso temi kwai na omakwa for win etobu kwa nima enso temi koye pa etima ayo team na ye fe aye chese Bayern Munich no omonso omotwa so ene game bi omonso petimi atwe na enema enso timi akaman we ayen sam kakra openia ye fe aye chese Vincent Company coach etima team na ye fe Bayern Munich no wanso sansewe to twamete wasam no enso tema ewa twemade so na mami fan to dase ene games enso ho ene Chelsea ewa game etina monsenso enfomai na pepe so timi akama sanse ne game no pema anyansa nketwa ene performance womne aye Villarreal eno aye 545 Club captain against ayetima ye aye Chelsea game no eno so aye 545 ayes ebeshe Galatasaray ye penye Benfica womne Bayer Leverkusen aye club ebeshe tima ye FC Barca eti Barca game no enso aye 7 p.m. ene petimi yatota ye penye Inter Milan womne Karata Martin ye penye Manchester City womne Borussia Dortmund Olympique de Marseille ebeshe Atalanta Newcastle United womne Pobokwa ye
shotgun pepper and so te pepperni we a gamsia and so pete me out to Chelsea supporters no e mamu romfi mom fanse mutim sanan me game no e 5:45 and e pete me out to me te wasam and so temao e ye piano and on sati me kakero pese machines e sound system and matches me patopi and of C and so pasuma make it and on so pete me akano and DSTV center a year to a year pa yes also bete me aka what team ball and so on a 0244 92 12 75 now no for sport and so team come on me part of my canto saying I am matches a day and when I take Leicester me part of super matches papa and so team you saw I take Leicester and I may come for some tomorrow or home use matessa or store use matessa Sansa queen size mattress and a king size mattress no and so obi enso ho or double mattress Samsona say obetuma double bed on some petty makami me part so open e be a pillows and so timi so open all kinds Samso it's a plastic chest no or folded chest and office chest on some petty makami at the mattress and a student mattress no or say so be a quality mattress and so temana pa and so take school or Matcom Plaza, one Amaka Pet and a Bain, and 0546 88 91 Levy, not one at Tetelesta, and so Timiatin, come on, may part of a Beona, or Papa Kisti Cosmetic and spiritual oil say, Ayaba, may part of Soko Paparma, and Pia Okalan, when one cast over to be show, and was a tapi and cooing, and I was some cooing, and a bit more power color, now Tiatesa Quata, and you compare, and Yanisla Quata, may part of so bar, I have or papa kisormo no papa kisi enyi enkum fama paro se pesa nkoro kana kwara kwara enso petime bo kwara ne kama me pata nkupia enso piano oko papa kisuna on so petime akami ebi se gold lady ancient carrot South Sudan yi 45 lotion eye Vaseline lotion me pata on so petime akami me pata perfume se pena we so eye papa kisaso ye and me kan from so tema etiteyen se ukwa perfume sa we be so and say we so what did the day and so no so papa perfume so and me so simple cry what the pema nipo and so ta for me pa me pa cha ya pa ho pan and the spiritual oil e pe o ya sofo what say we susu matuma what e ya cha oil and e ya tuma e your papa ke so me pa cha type beer on sabeti making e be self for water e rose water back to center e support for 7 pounds no me pa cha na on so pet make midnight and also say oiran tese oparo enso to a enyan sanketo o tese instant sansuna eye candle all colors on so pet bi akabi me patro branch le bako ewo tese eye JP LT for paint no one Malcolm and the team chanemo Samsung Command Compressor on so pet bi aka opapa kesen eye 04 34 29 eye 70 now no papa kesen enso temiaten komo me patrom papa tese ene upon coffee ufa tuma coffee a obetimi ahyen enso temia dwanso a tese entinso empawone fe eye quality eye plaques in America from enso temao ene sawnye dwanso wi a ye mpabo enso eye 3% betim ne sitao na otinam street ne mo eye papa atre kama atre fe yipa me patrom pe Adidas open Nike Prada open Skechers ene Lacoste me paton sabiti mekami me pate kala biate to and petimo aye plaques no aye 0543 83 26 67 0543 83 aye 26 aye 67 wodi plaques anything come on na yenkwanum sa me pato ene uye kwania aye ko former agrochemicals na ko pe atopa enso temeto me pato machine bio pebiano on sa petimo akami e bia zolo machine aye tese chargeable machine and a matabio on so petimekabi aye witisa poison on so petimekabi me pato pesakam papa on so petimekabi aye fertilizer se e bia liquid fertilizer on so petimekabi enso so papa e bia cabbage papa ope green pepper papa ope watermelon papa pacha ope ope bia no enso timekokuno aye farmer agrochemicals and American enso tema one Matcom Plaza and a team chanemo ewa
anwam kwantempa so babia prakra pragelutusa wo mu chano momyem famwen e wo 0548 24 73 21 0548 24 73 21 and 0553 69 38 35 woni former agrochemicals enso entimini komo me part anu consultancy from say any amapa amamu amu kokuma say mu amu ko esenkran tekwade enso ekwakwa website no say senyame atom aye anu consultancy enso temepa wo mu ba toye pa me part bia o passport no atene aye data anase wu afina kokope bia ya Chesaya no consultancy and American for and so tema ebi say police reporter and so mutimene kama and so birthday certificate and only birthday bema otivia say only birthday aten eti birthday no aye koye bi and so ebia o birthday nanso I was so timi koye koreshi and so petime yengotuma and so tema business certificate na nyina and so mutimi and Ghana card bia chese o koreshi bi and so Ghana card so and so no consultancy firm e petima yengotuma enso tamao o waduna se much composer se onya tra atom costa ana opewu ayechese ano consultancy aye 0202 817073 0202 817073 woni ano consultancy enso timindi komo me pato bakayuko enterprise ene su bia wiya wasase so wonsa e petima akabi me pato slepesetien and woni bakayuko me part so be open bobi say ebia Timberland open desert buta open sandals open latest baker me part bank any bet on san ebetima kabi me part your banker yediko school any do tukwai ni nyina on san petimia kabi enso pakayoko we eye Ghana meda wotims eye quality eye papa me part mu yoso say obia ofeduna say now bob for Pentecost onya trasa Pentecost asotana tese ofeduna and our on Sunday for Sorukuan, I am Pabua and so me pata kano postami and American to be patopi, Ayoko Bakayoko, Ebia Usi Woten, and as was Savi, Usu Fee, was Savia, Tessaba Belko Dawson, Ebia Turkish doors, Open Tana Dosa, Open Smooth doors, Open Rough Dosa, Tessa Dos be a din, on South Petimiakabi, and so Bakayoko Enterprise, Name Patopi, Ayotosu, and then so called say kalua o sabet makabi me pato sawutiemi na ebia o bako o wasanso wasafua o betimi akwa etesa sanso roman etesa mission wa womno mo enso de pay me pato pay from Bakayoko e was 0249 120785 0249 120785 woni Bakayoko enso tinkoma empabo fie eye bag fie papa quality na ebia enso etimi kama enso from on this note maminya so na me first name papa mhene eno penia ye fe Mr. Ope Robert Loskin and for the Akan entoaso ma yana wase brother continue ko Bugatti wona fe ye room na games outdoor todwa enrade enade no na yahwe ede ho enkomo Bugatti yeah Loskin man yakwama no ne aba sure yakwaba na enra games ni bitodwa yeah Loskin yeni mun komo kaka na ene yemehwe de betumi enso aye some surprise yeah pa Loskin only say the na big day the song ene so far City Dortmund na no Loskin so far the be can say City Dortmund no City Dortmund so far the Barcelona dey with the mismatch form and not the na the big game City na dem say Beloski eno na man ye hu no ya na game say easily sa no hu ana akwa ha okay Beloski the club on Madrid na Liverpool die no Beloski eno ye di mun komo pi e ma o kan sem na hodo na then na Liverpool ye on board amutimi win game no Beloski on say obekai me komo die ma me catch you say Liverpool team na nka say da ho no engine goyi okay dia kan say supporters in Nyabotre man slot na and say okay na unsa me catch us omo game no mbo against Aston Villa no players na o mabo ho ache no omo na Owusu wo mu enra the same thing ekiteke any from vetting kwa Loskin players in decide say no na there must win okay na omo bo according to the tactics
Loski anestot ade kire wo mu I'm so wow Liverpool Loski ade ni mbre bi atwam wo no yeah omu na asan so ba no enye mo aso Champions League no omotuma jinsia na Loski wonim game no de kom de twade bi kakra wa we ni kire say Liverpool team na kasa dominate Madrid team no omo bobo ni nyina okay Loski secondly twade bi kakra bi wonim say Liverpool team was 7 total shot on target Liverpool 17 Sebeni shot on target okay na just Liverpool bo 17 na Madrid so bo 8 wow eno Madrid for meter ye di ma wo mu just san me see to da bia Xabi Alonso afa na wo ba na ye bonus ye Champions League no let's go into the game no be lose yeah tina ye hwe de because we had the 15 we had the 6 ummi no had the 21 Champions League trophies okay edu team let's go pia ni maduma na ni so obi adi bi pen ti hwe the king let's keep try bi kakra unim say shot on target see your boy na goalkeeper no so no your boy keeper na call so ani let's get what 9 shot na Liverpool boy 9 Madrid terrible too na just say determination na was slow pa oh yes and I want to Loski utimu say Liverpool for no mo je ball na say omunye du edi hodi a na e shitu akwa ni sa na Loski eno Madrid team no fa asidan fama tebe Kotoa is so Kotoa de why the 9 AEB not the 9 say AEB na Loski usha so bo stay piano McAllister ball Frankfurt ball Ekitike ball Loski amon for pimno yibo ni pie na ese Liverpool players bi kra koso pani ma yen so we na di yanko Loski unim ni da yes unim say Champions League e kan ho asem no say obe successful it depends on Loski who best goalkeeper obe bo oh yeah Kolos ko be kai Donnarumma PSG obu o mu pa o me kai pa and Alisson be last season yeah Edema Liverpool the same time but Loski neno Kotoa de na wo je no asa mate for ya benya Casillas ni bi mo but adeba come say no ye goalkeeper we gonna na so ache oh yes since oba 2018 oba Madrid Loski check for best 7 years consistent season we are one floppy na adeba ko ha adwene say keepers for ya no omuni edin bia edema wo mu ya na rehu omo de ndie hu wo mu no rehu no eno Loski park na it's about Kotoa Loski okay na amon for busan say debate no timi service I say sa na ote Loski bo what say we ni de ye Kotoa temu ani Loski one thing so sound so am ade ne say omo chiri horon it was Militao and Dinhausen Loski the house in there no ane de kai o hie brutal and no the chiro Champions League Loski obo bottom off yeah the bottom of Champions League no be more ta fe na obo test bi wow let's go to me catch was Liverpool team on siko mu yi the top players no and it's like to obi ansan yo oma boka be form na ma ye asani na no okay from it no sign Bundesliga best player yeah what is Ekitike no sign yeah it just says na man is sign let's keep Liverpool team yes that's the problem I'm on for be dwan let's keep aside that Vinicius how try na dey no fa and no ni kodo Bradley o team njo I'm to wow let's keep any mat song yeah after we and the war for class since Xabi Alonso be o mom baby no the makoto tunam say Vinicius one out of position what do you so can of cray ontimi ne niam de ko she keshi okay so Vinicius anya de let's get ni anke yen hwe Mbappe so for now let's go take it team si na beti no e kema ko ba so no so timi anto atena na asema team na sesa eno a short bi oboy no eno me bi oboy ne namfo na yes Mbappe no yes let's keep football no sa na ti odi e kire se ba bi adu no let's keep se we men na ya ka no ya na ya monu ya don't predict yeah it place no mo se mo ya wade fana mari team de so let's need de bia na obenya ne se nya ope Liverpool team Loski almost breyo yeah still kwana mpeke yeah Loski no na the players no Loski so bo sla mo ball no no de e just say mfifi won Loski choma ni mu no ntimi na no den na no na den eti na make say it's about Loski Liverpool team so be attractive because omunye bad say na mo peke a Loski Arsenal for enhwe omachi yeah ko Liverpool for jana sa so bi mu a omo ba na sana me wo Arsenal for no so ha be dem hu nra no okay let's get Arsenal for share trade there bet the Liverpool for year no ane there na me am partner TC league mu there Loski e so mo nyina yeti okay ati Loski no ane there
yam fast you more Liverpool fan. Yes, o ma ye adwuma brutal. Once no shake ani agya say Liverpool fan. Minim team player kwa no ho a odi o machi. Leloski. O ma ye adwuma pa. Leloski na on Bayern Munich. Vincent campaign in England you know. They say there. Leloski dey na me catch your has say e ba benya Serge na ye ba benya Leroy sorry Safran Ribery and Arjen Robben Lewandowski any ho ni bi. Leloski say Bayern Munich team ni there. When I say any game obe kombia na de okwa win. Okay. 16 games. Wa win ni na. Wa 56 goals. Dabi more drop akokra. 56 I consider 11. Tiloski bra no okwa we no obi anim sa we ho na de. Okwa kolusi. Yeah. But what you say unse musiala mayo. Afonso Davis mayo. Loski be team na say guta ba Munich no. Ano den. Say what be born wa chem say bi internet chere fa bi nkobomra. No asa fa 3-0. Osante ko ba wasa we need to they say ne wuhia na aye hu. The last time ko we near the year 2020. Nti afi o mun kwani team a uhwe mu pa na. Loski sim say kwani ma da so for teams ni bi ase. I am predictable kakra. The ba Munich there. Obi anim say he share Loski ye bo agum. No matter manasa we Loski no. They are performing well. So Loski company there. Okay. Adimo ya ne there for now. Imagine that to say ka se for so a oyom ho adwuma. Yes, say no say obi ani wa Loski what share now what ya. No matter team go be share say chess what the warrior ni. What you say. And the period is why so on one the Champions League na Osanta ko share no. Osashe no Chrome 2-1. Ticket will be na no that ko share team because 7. Nti adwuma wo ye ni kromo ade Loski. Oponi share dem ya. Boy Juma. Oh yes. Company ya Juma pa. We are seeing na hwe no. We are seeing na hwe na tell say Loski. Ni mfie no so for form power beche. Nti Loski that's our football net here. Ya hwe the games mu kakra. Yeah blast kakra. Loski perforce FC Villarreal. Loski Villarreal be shape perforce FC wa away. Straight win. Yeah. Okay. Bad team Loski perforce for form power. Cornerback ni Chelsea. Last time I was back in Chelsea share 2017. Ne two-legged affair Champions League share. You know Chelsea share 10-0 on aggregate. Na Chelsea omunya. Yeah, omunya back the Loski. Since you got Champions League more for. Emunya for more dey be any ya dey dia. Chelsea before when we away. Ajax na got Loski. Table no teams makoba go 30 something Ajax na re. Ajax you team na say yo. Yeah. Almost one I consider 11. Omutim na say. No, muni ba ko kra. Omutim na say. Osimhen so be sanso qualify by UEFA Champions League. And also that yes, say PSG no vi mono inshada mo kra ne sa. Loski grat sorry for Osimhen mo. Be wa ko sha Ajax wa way. Benfica Leverkusen. Benfica Leverkusen Loski. Na one to Loski Leverkusen team lose na no ya 7-2. As I said, but Loski we shake these two teams now. Aso munu Champions League ni hu omu ye Benfica say omu ba but omu ba no masati asan compared to Leverkusen nanu ya no muso ji omu de weekend si age ba mu train lo ti ase yes ko ye na farmer na Jose no Jose say oba ya na first game na Chelsea won na second game o sell to ntono de say makase Jose ne de Loski life no em say ya beat na ni sa say to bi a udu we bi Loski na nko je na ma bi mo beto so ti Loski da Newcastle share 3 Chelsea share 1-0 due to still now and man 10. Let's keep Club Brugge and Barcelona. Yeah, let's keep Barca. This is mastering for Barcelona. Omukwa away to Club Brugge. Yeah, let's keep a Newcastle yet team. Chelsea. Sorry, Barcelona because they say Barcelona for now. We try Club Brugge. How much your 5 consider 7? Okay. Oma lose 2. No draw 1. Bad team. Let's keep Barca betuma wene Club Brugge. Internet character Martin. That team where you be so no more 5. 4. 5. Let's character Martin for the year. Omu team no form. This is their first time Champions League. Omu de one the let's keep very soft. Inter be wene character Martin. Okay. Man City Dortmund. Big game oh nie. Let's keep Mincham home. Newcastle na Atletico Bilbao. Newcastle let's go game omu lose against Barca no. Barca for na hongo no. Oh yeah that game. So ka game na. Boma ba super. Yeah, sure. Newcastle for mu nye bad kra. Mu ye fine team awudi ago betima ha. Let's keep no na chi no omu san so trafie she Benfica 3-0. Okay. Nti say fie ni de omu lose. And let's keep Bilbao team no. And then Nico Williams so pra. And I said Naki pra. And to omu team nanga so omu inconsistent. And omu no mu do omu push omu eko money no. Omu de pra no. Let's keep Jolinton money. Watamadi bo mabejeji ani mo let's keep. Asembe tomato Bilbao. I went for Newcastle. Okay. Marcel ni Atalanta. Marcel. Let's keep
nti Atalanta de Jean-Pierre Gasperini ko ye no adwuma na nhyɛ dam fa adwuma Lukman Muntimi nhyɛ adwuma ne bebree Beloski Marcel so e wo be deserve no so enye bad coach obo ofie wo France Beloski Marcel be winning against Atalanta and then finally City in Dortmund ye no so far so tough game in there na say Champions League na dey na say who in SMP Beloski City e Dortmund so be among the Champions League no nye bad Beloski ade ba ko Dortmund team no mu say players so mu nyina chances dey won fa na hwe I'm boarding that room. Dortmund for. Hey, you see Karim Ade in Nigeria ni bi no. Omo timi create, omo timi convert. Omo timi convert, that's the problem. You am brand to me bad. So grass mu ye Karim Ade mu nya Beloski. Their carry say their finishing is very poor. Omo share City with your stadium. Okay. City Haaland dey say no onya na so be just so. Omo South Tijani Renders mo ye adwanti. Let's get do Champions. Na no mu kwa we ko share Napoli. E say still they are on course on betuma yejuma. Let's keep Bocha that one feel kwampo na much form we no mu kwa way to England. Let's keep City team no na me atoma and then on match against Borussia Dortmund. Let's keep. Okay. Ma me na wasipi na yemfa ebrena Akan enso emrefie na yebetoa so ha brene kopa papa na yankoji carpenter hodo nyina bi ewo amo anso ye na amo sabla na beje curtains hodo fana hodo nyina no onsa ebetimi akebi oko na osanso akoje me pacho eye tiles hodo nyina bi ewo na so ye se ope eye floor tiles and so water tiles onsa betimi akebi na wardrobe no ebi ho na center table me ba chabon se ope ringing lighter oko akoje bi na toilet trunk no osanso tone nyina bi number betimi afre no 0243 229924 yamfa ye ne enchire mo ewa setwetwana se omahene me ba china blon san na se ope eno panyin no na dwumedie no ekoso osie no ye kwa kwedi nini ewa Active Point Dental Clinic yes no mo ena echiesi enso edi amaye na no dick me be na filling station wo no ena me pa chomo nso buto blon san na so a omo airport chomo mo number betimi afre no 0554 57 1779 na me pacho wafre Yanson Ban Center Eddie Ndroma Kumako 9 and Abedra Manso na Yanson Meister no eboa etu typhoid as menstrual pains nina eye ho adwuma natural causes somebody aba no me pacho brema ontimi mo adwuma din e won pem wo season na ye oya na so wonsu na gina no so betimi abo oye pa na me pacho Yanson phyto causes and also bo to gonase e ban se candidiasis is surface me pacho de no eye white opa bomadi anso benyo no bi na eto ase de ma na me pato kokko de eye causes na ye ho adwuma sisi ota complain o de no e ba na se oyema team wontimi nya wo na ya na ma na 02447235 41 na me pato also wetimi afre wo mo an qualify by measure dro no enso adwama so ye wo mo awodo mi no ye wo green one na ye wo red one ni nyina eboa emani pedua na enya hoto efri yade enso enhyemo bomoden se obekọ be bi etondro bi akwaje odie number 0242024840 na me pato no so wetimi afre Kenyan Herbal Clinic omudi ene omonam ne de ese bruta yemfa yade wa enko ensanso mfama okwa akwaja na ho esanso mo doctors omo ben ewa bibi dro ne mo omo mfidia wotu a omo erisi ni pedua no so na from tre so ebesi onase na eyi ohaw ni nyina enso etimi epiemu gimadie no enso ekoso sehwe bekwan atwoma omni Assemblies of God asodano ena eti enemhwe sikasam eya dia ho hia eno nti awie yamfa ye haw ene yesika semina enkodan boss macro credit me ba chese na tie obetimi afrem panyefo na behia no akwachi bi eba na se savings no obetimi adiskana koto nkakra sa woni se beba no na so woni beba ho so no na wodi na awo ababeble enso dia ma na money 0596 920833 na me ba to wafre Dawood Eba product enso odwama so 36 classes no yesisi madwuma hotutuo ene tu ase ointment no o se fetwi keke e ban se general body pains o sisi ene ye oya me ba tuni nyina se fetwi keke Dawood Herbal Measure mere fever wole so appetite ulcer bomari ansa obekọ bebie ton dro bia na wakwache odie number 0244886437 na me ba cho also watimi afre the big family enterprise ebushia way sumbuta
womo ene tom fridge ahodo nyina bi o ma so ye television air condition cylinder microwave ahodo nyina no on sabetimi aka ahodo nyina bi o ma so ye na sechwetwono se ena mobutuo me ba cho be bia sehwema rural bank di ne juma no eye de some button ena mo so butuma wo dwumade no ekoso na mane 0243 920371 na me ba cho wafre yekonomu nsupa na ensupa ye density natural mineral water enso we de eboa mani pedua no anytime bia no we ni pedua no ho ye din we no enye typhoid ena wo kwa akoto no density enso de eno a energy dwumade ye din nyina no ye de serve wase na bibia nso eye kama na mane 0596 604743 na onso wakonom ensupa na bibia enso aye kama enso edi amawa enya asem ketwa kra ye wo fie aye di brana ka no enso ebehwe efi 7 mo enawie ya enye asem ketwa na yenhwe asamojan baby jet yes eno ye beka chon se nyame ya atoma asamojan baby jet enso no empanyefo ebese omoana aye ablante no na nyina se onhwe emodin ba obo edema the blasters of Ghana obakono no obo juma papa na enom ena reporter ebane se Ghana Football Association epesemo anano eye testimonial game ena mo pesemo ebo enso etme edema no ewo na oko sports minister so ya sports minister so edin komo beble enya semgetwa sanso ena openye fence Abdulsalam Yakubu enso akasa ede afa baby jet ensenhyem ye yegusu a ye eken na ose eba no sano a ose e declare holiday Kofi yes sir Abdulsalam Yakubu ni won de bias owner sure ose the day should be declared as a holiday for Asamoah testimonial match yes say your boss say ye declare holiday na school for nko school ejuma for nko ejuma ni nyina say ye bo testimonial game the man baby jet Asamoah. Oh how come okay me say be possible o say o hwe the baby jet Asamoah ye oh ye bo testimonial match e dey na because was some my Ghana and say ye bo enti ko for the sake of baby jet intino ejuma for nko ejuma reason be anyone okay nyesa no so kano and declare a holiday eni kwan say holiday dey so bia be nya akonya atena fie loski sade o ye kosoro manager o mesrese mbese nipa ni be kansem bia fa homa asa be sei Ghana an yete no me hwe ni mom kakra se ni ade ni si asa obi na na otum se ye moma no bet ebia ni de opani aba be kan so nsa dwenkyere no se ye nyai nanka sada ndo obi anko adwuma loski ye declare holiday na loski no ewiase na wono enye nipa nyina na do badanta se babu class nipa nyina do wa eden die enu ti Asamoah kra ye kan wasa bi kra ye ni football fans ni bi class na bi mu edipe na asem no nipa nyina kwa na pe na asem o he ya o mu nta na chi ne bekasa na sabi David jet no ye hwan a onu nti at ye mo holiday no obi antena fie ara we president na say die na sie briche bi esia na testimonial match ye kromo ya mpanyefo bi a o mafifile mo o nyina se eduwa ye ma holiday o kromo ya okay so mo fifilm he's alive eti ye mo testimonial match man na say state bi na ebe ye die sin ho so simple ni mfasan ni monya mehu se obesum na my Ghana no ono so de ne man de babuare ni ebe ko be se ye so bi an ko tena fie na Asamoah ni nti dialoski obi on pe boss bedwa na ye se bi na pe boss say adana school for anko school na ye bought testimonial game there ma baby get Asamoah ni ba bia and maybe there will be 92 constitution no ni sans for amend law ni bi say emrade system ye be system say ye heroes ni bi retire from footballer ye be testimonial match am o nti no so ye trophy na no bia ya we okay say na etisa no be okay cause na Ghana abri bia be ko holiday bia no o mampani be kan obi anim dada meboa say Christmas one need to 24th ni 25th obi e kofi your 6 month obi atifie ni obi ya we but se ko ba sa fa ni ade ba dia then they should maybe next year na say yin na mo nkramofu na holiday no mo nya na ba ko pe but for now no o nya na me no wa bro mo di o mo sa yeah it's from the president
from the president na say enti omampanyin ni say baby jet asamoja abesom o my Ghana omampanyin na aka ye obi na make say de wa kan omampanyin ni say bitimi aboa baby jet abesom o my ni ye pa na omampanyin ni wentum na bi de omampanyin tum e moa ati say oh yes a testimonial match ye party so omampanyin obi ye de manwa Loski, ye dress with my dear one support na obi bi ono so afi no de ho shem se o so no my Ghana no okay ono so nkunu hu ye bete ko be se ono nti ye gya ya me de me pese sabe obenya tan okay ko be bi get crash time man for the guzu ye de di ya wo mumu te ko be se ye nyan no kra Loski amon po be 2010 na ba asema ye ka menim se ye tie fo bebam abedi mu nkomo pa se ye bought testimonial game e de ma baby jet asamoja ye declare holiday public holiday for the sake of Asamoja testimonial match yes Loski no one was said that obi an na dwen chile be that say we there msase bi ene be ne Wednesday ye kwa me so obi an tena fie are ne nkem fan weekends say ne Saturday Sunday obi a ofie ne mo ne Saturdays no na nken ye affect obi adwuma okọ o se o ni say the ewiase nyina anyamfa so beble the free baby jet so even Ghana the whole Africa hey nyina baby jet and I World Cup goes to watch 6 in Africa Ghana akwa watch goes to baby jet there let's go be and be grudge so in terms of Ghana football no say you on nano na your bought testimonial game can share the amount and declare holiday coffee we no ensure that no me say you be declare that then it should be in weekends Saturday Sunday ni abo opa kura nyumre let's kind of light ni abo no beer because that time the nyumre obi anko ba bia be no nsia na wotwem ho na yebo la bukum bankum kra boxing kra se yebo na nyumre ma former president JJ Ronison na ko tatan moti ase it is in case Asamoja nko ase you be declare holiday there that is any yebo na nyumre and yebo no weekends for the sake of workers because obi was sad now say declare because Loski aduma ye ko be nyama for e monitor the calendar we be na hu se maybe for next day kra na holiday di anim e free ho ye ko Christmas mu enti among for their own budget ti ye ko ba say mpempren ya munyina hoda holiday bi aba o ade a Asamoja testimonial Loski among for be can send be brama ba say be ha bi to say Loski ye fan ko sisi a na ya na ye because wasmo my Ghana wa my Ghana ye ni age football yes na tie bet so for baby jet there Loski truly a hero why ejuma okay mate en 7 dollars pa by ebre no ebre ntin yami adema fiada iba be di the crucial game Ghana El Clasico Kumasi Asante KOTOKO and Accra Folk and some fresh de ba masa heat pau yes sir a young kwada heat kra na ba no de no kra de ayentete ho heat e ba o game we mu no abayiro na onyontini na friends guru no nkg mai ordinary no atuma ono so di ho komo kakra yes enyansam ketwa kra nti ohwe didi dramani and Kalim Zitwa also me share 2 times per 2 times per obia I win 1-1 or yes Obeka presidential cup no KOTOKO House of Folk 2-1 the first game trophy na no odin and Gaka top for his house twanim you know na ni braba e hede mutima trust me na ma me bia kasa se ono no okona kurase a anase krokito ma house no ode be a 1 cd eto house ekwachiche man na mo on the House of Folk there KOTOKO the heat na chance here bana no din nyame ya fiada be di hu nkomo pa say obi House of Folk team dawe 1911 na obi the one seed in the eto House of Folk a yes I don't know I know it yem focus kakana yenko 0536304072 0536304072 baby jet dey only say baby jet ye bought testimonial game say baby jet abesom o my Ghana yem football yi and baby jet a retire na ye shene ne munyama ye declare holiday na ewiase nyina won say baby jet asom Ghana ntino or say yes yes and mamemfa of friend odi kan hello good evening yes sir boss coach Blenyani ana coach Blenyani coach Ito me pa chama yenti we sa obokori yi yo nyame adoma aboko kunu krumbo pa okay ma yenti we Asamoja de na moka yako Cote d'Ivoire
Yeah. Okay. 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 But you declare holiday in the only same way. Okay. 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 Mate, you don't say. I have 5:45. 5:45. Okay. Yes, yeah, that's CP. You can himself on Subinya Quenya Ballroom 0536 30 40 72 0536 30 40 72. Hello. Hello. Me wa chodo fubena Mr. Akani. Apa in case my inti way. Beso dia me pesa me kan se atamoja wa ye dia ma pa. Na se dia ni ya ba ko be kan no holiday ni be am wa ti se dia bugati ho kan. Okay. So o ka se wo ya ni holiday obi ki be ja because so se atamoja ngo wa bo ga na so so ni ho atoi se ko po tiri mu e bla ka so wo ni ade ade no. So the holiday ni dia ya tramo ma mu ko ani ye su sa ne mu Okay, open yan said and say yeda CP say on so de aba Abdusalam Yakubu a oye ona edema ne edubia team no na ohuni say nka ye na holiday a ke betimi aboa na me no mi no say ye che ho adwenkyere. Hello. Hello, Barnabas my inti way. Mami Bugatti Manchester Boy. Na Bugatti ade. Yes, asamoja wa yedi. Asamoja wa yedi papa. Iti se ye mano testimony amati no wadi dena. Ebe ma pete no mo position. Omu bi ko mo amagana. Okay. Because imagine say yesi wo yo so ha onyuma pa wa ba no ha. Iti ebebi wo ha ye yesi wo say ye ba ya. Omo be be rebeti no mo yin no mo nya. Iti kana tie. Iti say ye ode ma ye na ye ma holiday wo ha. Say ye ko wake up na wa ya ga na be papa. Hey. Because obi apeso de me ko wo okun hu magana. Then ye be ya o wie bobo na ye be bo na ba. Okay. Also obi apa body na me boa. Sanity. Obi apa nim nyamhye. O ba body. O ba body mi se de tabas body. Sana obi apa ti ye ne sa de boa. Okay. Mate. Okay. Mate. Yenso yedase washase etwa yampiano. Okay. Me ba chonso betimi agbaru me yemfa the next caller. Me hu anim. Open case me yenti we. Okay. Amaja tasmone na makino mu ma holde no kra nyeki no so ye abia da pro na yechate de yechate a bibi su ba be ne ya ma no sa. Okay. Ha so KOTOKO e BECHEM. Okay. Akoso ba fu mo e BECHEM se de akem ta ko me be ta kem sa. Okay. Ba so na so na mu ba bo ni anyimle ya mai kama tra ma pa mu bo mai. Yenso yeda CP 0536 30 40 72 wonso betimi aborum na yuguso yedi enkomo baby jet asamojan Ghana Football Association ene o man hu ne say o se board testimonial game edemano ena obi nso na dwenkyira basenka basa na yenye ne holiday na Ghana fo nyina na yetifie na ye wona no. Hello. Okay. Wentimi enyina so me ba to betimi aborum na yato aso di enkomo wo show yi so amen for the next caller. Hello. Hello. Good afternoon, sir.
Odafo be na mes. Ejuma na da se pa. Okay, open guest menti we. No sort of the manager of my